ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki kubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi n'igenekerezo rya 16 Mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Turayababwira ibikomeye bijanye n'inama ikomeye yahuje intwazangabo mu gisagara cya Uvira ku ruhande rwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ndetse n'uruhande rw'igisoda cy'u Burundi. Roni bigaragaye nyuma y'uko amazi iminsi hagaragara amakuru akomakomeye arebana n'imyiteguro ikomeye iri gukorwa n'uruhande rw'izasarambwe. Muri iyi nama rero hafatiwemo ingamba zikomeye za komandoma opérationnel ndetse na renseignement militaire uburyo bigomba kuba byavugururwa. Roni bibaye nyuma y'uko Major Nestor Muvudisa umuvugizi wa zone ya gatatu y'igisirikare cya FARDC yatangaje ko FARDC yagabwe ibitero bikomeye mu bice bya Matembe, Karao, Kashihe. Muri ibi bice bikaba bitangazwa ko rero hahise hagaragazwa ko agomba gukora tactique simultane mu rwego rwo kugira ngo akomeze kuba hacungerwa umutekano. Ni mu gihe kandi turi buze kubabwira ibijyanye n'ibiri kubera hitwa Batanga muri groupement ya Irambi muri Katana muri territoire ya Kabare ahabaye deployement immédiate des troupes aho bitangazwa ko habaye position défense renforcement nk'uko bizibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibyafatiwe muri iyi nama harimo opération conjointe de destination avance ndetse na position avance mu bice bitandukanye birimo Nyamasasa ahitwa Rumbishi n'ahitwa Karambi. Turaza kubitatura tubabwira uko bimeze. Turabwira kandi ibijyanye na reconnaissance offensive par unité mobile mu bice bitandukanye ahoherejwe unité spéciale de infiltration mu bice byegereye ahari ibirindiro by'izasarambwe. Mu gihe kandi turi buze kubabwira ibijyanye na contre offensive training ikomeje guhabwa igisirikare cya FARDC na FDNB. Turi buze kugaruka kuri tactique de contre attaque synchronisée iri kwiragenda yibonekeza. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kubera kuri corridor logistique zikoreshwa n'izasarambwe mu bice bitandukanye byitwa Mushunguti, Kiguri n'ahitwa Ruhanga. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na patrouille dynamique ziriko ziribonekeza mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na drone strike de précision zigiye kwifashishwa na FDNB ndetse na FARDC mu rwego rwo kugira ngo babashe gusubiza inyuma umuvuduko w'izasarambwe. Turaza kandi kujitoha muri Qatar turebera hamwe bijyanye n'ibiganiro bikomeje kuhabera turebe ibiri kuvugwa. Turaza kandi kuraba ibijyanye na réaction de population ainsi de Kivu turebe uko babivuga ndetse n'icyo batangaza dushingiye ku bizatangajwe na Blaise Muharabazi aho yagize ibyo atangaza. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na système de communication cloud iri kugenda ivugururwa mu rwego rwa cellule de coordination opérationnelle. Turaza rero kureba buri kantu kose nk'uko tubibabwiye. Wowe icyo usabwa nta kindi no kudutiza akanya kawe, kandi niba ari ubwambere dukurikiye biba byiza iyo ufyonze sabone kugira ngo ufashe icyemezo cyo kutazongera gucikwa cyangwa se kudakurikira amakuru abagezweho ajyanye n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo burambuye. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya 16 Mukakaro 2025 habaye inama idasanzwe yahuje intwazangabo z'igisirikare cya leta y'intwaro rusange ya Kongo ndetse n'izo mu Burundi zanugizwe ngaha mu gisagara cya Uvira aho bitangazwa ko bamaze igihe kinini bafite gahunda ikomeye yo kubuza izasarambwe kwigarura ibindi bice bitandukanye. Inama yari igamije gushakira hamwe uburyo bwo guhagarika ibitero by'uruhurirane izasarambwe ziri kugaba mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu buseruko ndetse no mu majyaruguru. Aha rero akaba ari ibice biherereye mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Inama yabereye mu kigo cya gisirikare giherereye mu gisagara cya Uvira, kikaba cyahuje abakomanda opérationnel harimo ho ku ruhande rwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ufite ipeti rya Lieutenant General ndetse akaba hari n'undi musirikare ufite ipeti rya General Major wo mu Burundi. Mu gihe bivugwa ko bahuye
kandi banaganira n'inzego z'ubutasi muri Rademiap ndetse na Seneri nk'uko amakuru atugera bivuga. Nk'uko rero byatangajwe cyase bishingiye ku byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo za FARDC muri zone ya gatatu ni Major Nestor Mavudisa, yavuze ko M23 yagabize ibitero bihuriranye ku birindiro bya FARDC mu duce twitwa Matembe, ahitwa Karawo, ahitwa Kishihe muri Karihe ku igenekerezo rya 12 na 14 Mukakaro 2025. Aravuga ko ibi bitero byari byateguwe mu buryo bwa tactique simultanée, aho imitwe itandukanye y'inyeshyamba yateraga icyarimwe ibice bitandukanye by'umurongo ligne de renseignement. Bikaba rero bigaragara ko itari iri gukora neza kuko aya makuru atabashije kumenywa mbere y'uko ibi bitero bigabwa ku igenekerezo rya 15 Mukakaro 2025. Izasarambwe zongereye imbaraga zo kugaba ibitero bikomeye ku birindiro by'ingabo za leta ahitwa Mwendabandu mu gace kahitwa Banyungu muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikaba yaratinze kuko yamaze umunsi wose ahabaye gukoresha ibikoresho bikomeye bya gisirikare birimo mortier 120 mm, lance rocket RPG-7 ndetse na mitrailleuse à rautre. Nijoro FARDC ikaba yemeza ko M23 yongeye gutera ahitwa Batanga muri groupement Ilambi Katana muri teritwari ya Kabare, bituma habaho deploiement immédiate des troupes zose iz'icyo gice kugira ngo habeho position défensive renforcée nk'uko rero bigenda byibonekeza ngaha. Mu nama rero yabaye kuri uyu wa gatatu, amakuru dufite aravuga ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru, no kuvuga bakomanda bo ku rugamba ndetse n'abashinzwe iperereza, bahuye bafata ingamba zikomeye zatuma izasarambwe zitinjira mu bindi bice bitandukanye ndetse no mu zindi teritwari, cyane cyane igisagara cya Uvira. Rero mu ngamba zafashwe mu makuru tumaze guhabwa na bamwe mu bari bari muri iyi nama, baratubwira ko ingamba ya mbere yafashwe ari opération conjointe de dissuasion avancée, aho FDLP na FARDC bagiye gushyira position avancée mu mihanda hitwa Nyamasasa, ahitwa Rumbishi, ahitwa Karambi, hagamijwe gutega ndetse no kubuza izasarambwe kuba igihe icyo ari cyo cyose zishobora kuba zagerageza kwambuka zerekeza muri Karehe cyangwa se muri Masisi, aho bivuga ko bagiye kugabanya urujya n'uruza muri ibi bice. Indi ngamba yafashwe n'izwi nka reconnaissance offensive par unité mobile, ahagiye kubaho kohereza ingabo zidasanzwe unité spéciale de infiltration mu bice byegereye ibirindiro by'izasarambwe kugira ngo zihakorere renseignement opérationnel en coude, aho bitangazwa ko amakuru mashya ku mibereho ndetse n'imyiteguro agomba kuzajya atangirwa ku gihe, hakamenyekana ibitegurwa ndetse n'ibigiye kuba mbere y'uko biba. Ikindi cyafashweho ingamba ni ugukomeza gutanga imyitozo ya gisirikare ijyanye na contre attaque cyangwa se bizwi nka contre offensive training, aho ingabo zashyizwe mu myanya ikomeye zahawe amabwiriza yo gukora ndetse no gutanga imyitozo ikomeye ibizwi nka tactique de contre attaque synchronisée, bizabafasha kurwanya izasarambwe ndetse bikavuga ko bizatuma n'imyitozo iba myinshi maze usange bagiye bagira ubushobozi bukomeye buzakoreshwa no mu bindi bihe. Indi ngamba yafashwe ni ugufunga koridoro logistique zikoreshwa n'izasarambwe. Muri iyi nama rero bamuzuye ko FARDC n'inzego z'ubutasi zasanze izasarambwe zikoresha amayira y'ibanga anyura muri Mushunguti, ahitwa Kiguri, ahitwa Ruhanga. Izi nzira zose rero zikaba zigomba gufungwa hakoreshejwe barrage militaire fixe hamwe na patrouille dynamique. Rero bikaba bivugwa ko mu gihe logistique y'izasarambwe itari kuba bizagorana kugeza ibikoresho mu bice bitandukanye nk'uko kuri ubu ngubu bigenda byibonekeza, kuko bazana ibikoresho baravuga bati ibyo bafite nibishira imbaraga zizagabanuka. Indi ngamba ikomeye yafashwe ni ukugaba ibitero bya drone tactique, aho bivuga ko ibiganiro hagati ya FDLP na FARDC byanzuye ko hagomba gukorwa ikizwi nka drone strike de precision, aho rero hagaragara ibirindiro by'ingabo z'izasarambwe bigomba kuba byakorwa hifashishwa indege ya CH4 mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bafata amafoto afashwe n'ibyogajuru maze bakagaba ibitero bigomba gusiga babashije kugera ku nsinzi.
Mu yandi makuru dufite, mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo buri kugirana ibiganiro na AFC Doha muri Qatar, FARDC iratangaza ko ibitero by'izasarambwe bishaka kugota ndetse no kuburizamo ibiganiro, bikaba rero ari ibintu bavuga ko uyu mutwe ushaka gukomeza inzira y'intambara aho kugana ameza y'ibiganiro. Nk'uko rero Majoro Mavudisa yabitangaje, yagize ati ibi bitero ntabwo bigamije gusa kurwanya ingabo za leta, ahubwo ni uburyo bwo kugaragaza ko nta bushake bwo kuganira. Twabonye neza ko izasarambwe zikomeje guhungabanya agace kose ka Karehe na Masisi, tukaba tudashobora kureberera. Ibyo yatangaje ni mu gihe abaturage batuye mu gace kahitwa Kashihe, ahitwa Mwenda Bandu, ahitwa Irambi Katana, bo batangaza ko bahangayikishijwe bikomeye n'ibitero, aho rero bamwe bahunze batabanje no kuba batwara ibikoresho byabo by'ibanze. Umuturage witwa Blaise Muharabisi mu gahinda kenshi yagize ati ibitero by'izasarambwe bitugiraho ingaruka mbi cyane, twaraye mu mashyamba, abana bararira, abagore basigaye bafite ubwoba budasanzwe. Ni mu gihe rero raporo z'ubutasi zivuga ko izasarambwe ziri gukoresha systeme de communication cryptée hamwe n'uburyo bushya bwo gutegura ibitero hakoreshejwe cellule de coordination opérationnelle, bigizwemo uruhare n'abasirikare b'inzobere bageze muri iki gihugu baturutse mu bice bitandukanye, aho bitangazwa ko hari n'ibikorwa biri gukorwa bigizwemo uruhare n'abacanshuro FARDC yazanye. Kugeza ubu biravugwa kandi ko hari ibimenyetso z'uko izasarambwe zishobora kuba ziri gukorana ndetse zifite nabo abahanga bashobora gukora ibijyanye na drone d'observation fusée aéronautique, système de barrage électromagnétique. Ibi bishobora kuba byifashishwa mu rwego rwo kuba bagendera ku muvuduko kandi bafite n'imbaraga bitandukanye n'ibindi byose byigeze bibaho. Ingabo za FARDC na FDNB zemeje ko igihe cyose izasarambwe zikomeza kugaba ibitero nta kabuza bazasubira mu buryo bwitwa contre-offensive généralisée. Ibiro bikaba bisobanuye ko akarere kose ka Kivu kagiye kwinjirwamo ibihe bidasanzwe ndetse hashobora kuvamo n'intambara ikomeye mu gihe ibiganiro bya Doha bitabasha gutanga umusaruro byitezweho, dore ko n'ubundi intambara mu bintu bya gisirikare tuyisobanura ko ari ugutsindwa kwa diplomasi. Bivuze ko intambara iba mu gihe diplomasi yananiranye. Nyuma y'imirwano ikaze yabaye mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu duce twa Kahunga, Katana, Cirehe, Kabushwa kari hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuze mu ngabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bahise bategura gahunda yihariye yo kugarura ituze n'umutekano mu buryo burambye muri ibi bice mu buryo bwihuse. Muri iyo gahunda harimo ingingo nyinshi zikubiye mu cyiswe plan intégré de stabilisation pour la zone stratégique de Kabare, Walungu, Karehe. Ni mu gihe iki gikorwa cyahawe kode ya gisirikare ariyo PICKWK 2025. Gahunda yatangijwe ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 15 Mukakaro 2025. Nk'uko bigaragara, ibiro bya Perezida Kinshasa binyuze muri Minisitiri w'Ingabo ndetse akaba yahise ategeka ibintu bikomeye ingabo z'igihugu. Yategetse ko agomba gushyirwaho zone de sécurité totale muri Kabare. Kabare rero ni agace gaherereye hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, kakaba kashyizwemo amatsinda y'ingabo zidasanzwe, unité spéciale de neutralisation rapide, zizaba zifite inshingano zo gucunga ku manywa nijoro inzira zose zifashishwa n'abarwanyi b'izasarambwe twirwaneho cyangwa se FDLR. Ibi byose bikaba bizakorwa mu rwego rwo kugira ngo umutekano ugaruke kandi mu gihe kibi bikaba bigomba kuba bizakorwa. Hari kandi gushakisha no kwambura no gukora ibizwi nka série dormante, infiltration des civils, aho bivuga ko bagomba kohereza ba maneko kabuhariwe bagomba gukurikirana amakuru ku manywa na nijoro, bagatanga raporo mu baraki za FDLB ndetse na FARDC. Biravuga ko rero mu makuru akomeye y'ibyateguwe ndetse Kinshasa itegeka harimo rero kwagura ibikorwa by'iperereza, l'enseignement intégré et technologique, hagiye kongerwa unité de renseignement avancé hifashishijwe drone tactique, système de surveillance thermique de nuit ndetse na GPS trackers kugira ngo bamenye aho inyeshyamba zishe, zone de repli des rebelles
baca intege urujya n'uruza rw'ibikoresho n'intwaro zinjizwa binyuranyije n'amategeko, mu gihe kandi bagomba gushakisha abashobora kuba bafashe za sarambwe, bitewe n'uko hari ibimaze kuvumburwa bigaragaza ko hari abacuruzi benshi bo muri ibi bice bakomeje gutera inkunga ikomeye iza sarambwe. Mu yindi gahunda yafashwe harimo gahunda yo kurwanya imitwe yose yitwaje intwari iri ahangaha yanze gufatanya n'igihugu kurwanya iza sarambwe. Biravuga ko rero kuri ubu hagiye gukoreshwa ibice bitandukanye birimo mu nyuri y'Inyangezi gushyiraho ibirindiro bishya mu misozi ahitwa Barundu, ahitwa Kabuswa, ahitwa Mabingo, aho bivuga ko bigiye gukorwa mu buryo bwihuse, mu gihe kandi hagomba gutangizwa ubukangurambaga bugamije gusaba abavuga ikinyarwanda bari muri iyi mitwe kuba bakitandukanya n'iza sarambwe, aho bivuga ko rero bagiye gusaba abanyekongo bose babishaka kuva mu za sarambwe bakinjira mu gisirikare cy'igihugu muri programme bise Programme de Réintégration Nationale des Mirase Rwandaphone. Nk'uko rero biriko biribonekeza, nk'uko rero bigaragara, hafashwe icyemezo cyo gushyiraho position militaire intégrée zizahuza ingabo za FDNP ndetse na FARDC mu bice birimo Katana Centre, Kavumu ndetse n'ahitwa Bahele, Bausa Axe. Ibi birindiro bizaba bifite inshingano zo gucunga umutekano, guhagarika ibitero byaba bivuye mu bice bitandukanye, ibizwi nka Operation Préventive Coordonnée. Biravuga ko kandi bagomba kongera ingufu za diplomasi ya gisirikare. Biravugwa ko mu gihe imirwano ikomeje mu bice bitandukanye, ibiganiro by'Idoha bifitiwe icyizere bizatumye leta ya Kongo itangaza ko igiye gushyiraho itsinda rya diplomasi militeri paralele rishinzwe gutanga amakuru yizewe ku bikorwa bya FARDC kuri tere, gushaka ubufasha bwo guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro binyuze mu bafatanyabikorwa. Hari kandi gushyira igitutu kuri bamwe mu baterankunga bashinjwa kwinjiza intwaro mu bice bigenzurwa n'iza sarambwe. Hari kandi gufasha abahungiye hari gahunda yatangijwe izwi nka Safe Zone Humanitaire. Ihuriro ry'inzego zitandukanye zizafasha bari mu kaga, harimo korohereza akazi OICA, Croix Rouge na Caritas mu rwego rwo kugira ngo batabare abaturage maze iminsi bigaragara ko babayeho nabi, bari mu buzima butari bwiza. Biravuga ko mu gace ka Nyangezi hagiye kubakwa inkambi zifite ubushobozi bwo gufasha abantu barenga 4,000. Mu gihe kandi hari gahunda yiswe Retour d'hygiène et sécurisé gushyiraho kugira ngo abaturage bahungiye mu bice bitandukanye bafashwe, abandi babashe gusubizwa mu byabo nyuma y'uko umutekano uzaba umaze kugaruka. Hari kandi ibikorwa bya kompanye philosophique muri contre ligne groupe armé FARDC ku bufatanye na MONUSCO ndetse n'ibigo bikorana n'urubyiruko batangije ubukangurambaga bwo gutanga amakuru hagamije guca intege ibikorwa by'iyobokamana rikabije rikoreshwa mu guhuza urubyiruko ndetse bikaba birangira binjijwe mu mitwe yitwaje intwaro. Hari gukangurira abasore n'inkumi kudakoreshwa mu nyungu z'uwo ari we wese. Hari kandi gutanga ubuhamya bukomeye ku baturage bamaze igihe kinini babangamiwe bikomeye n'ibiri kugenda biba. Kugeza ubu biravuga ko leta ya Kongo iri gushaka kugarura amahoro atari mu magambo gusa, ahubwo mu bikorwa. Ibizwi nk'ibi biriko birategurwa nk'uko Daniel Oreso yabitangaje agira ati umutekano ntuzanwa no gusaba imbabazi gusa, ahubwo n'ubutabera bukwiye kurinda abaturage no kugarura icyizere mu gihugu cyacu. Imirwano yarakomeye ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo izasubira inyuma, ni ibyatangajwe. Mu gihe kandi Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru umutekano ukomeje kuzamba mu bice bitandukanye, aho rero nyuma y'imirwano ikaze yahuje inyeshyamba za AFC n'abarwanyi ba Wazalendo AFPCR cyangwa se Alliance Patriotique pour un Congo Libéré et Souvenir uyobowe na Janvier Karayire. Imirwano yabereye mu gace kahitwa Shawo mu rwego rwahitwa Banyungu. Urugamba rukaba rwaratangiye ku wa mbere kw'igenekerezo rya 14 mu Kakaro 2025. Urugamba rukomeza no mu mugoroba kugera mu majoro, rutangira ndetse rugeza no mu gitondo cy'uyu munsi mu bice byahitwa Shawo, ahitwa Kauma. Bizabayemo kumvikana kw'imbunda ziremereye ndetse n'into nk'uko bizagiye byibonekeza mu bice bitandukanye.
amakuru atugeraho aravuga ko abaturage ndetse n'abakurikiranira hafi bya politike y'umutekano muri aka gace avuga ko ibitero byatangiye ku manywa y'ihangu ubwizasarambwe AFC zavaga mu bice byitwa Nyabyondo muri Masisi n'ahitwa Kashebere muri Warikare zigatera ku birindiro by'abarwanyi ba APCRS Ishawo. Imirwano ikaba ari isukira yisuka no mu bindi bice bituranye na Kauma, bigaragaza ko hari tactique offensive coordonnée yakozwe n'uyu mutwe ushaka kwigarurira ibi bice. Bitewe rero n'ubukana bw'iyo mirwano, abaturage benshi bavuye mu byabo. Ibihumbi by'abaturage birimo harimo abagiye ahitwa Shawo, ahitwa Kauma, abagiye Bukomo, abagiye Miyanja ndetse n'abagiye Raoshi bahungiye mu bice bigaragaramo amahoro muri ibi bice, nk'uko amakuru atugeraho abisigura. Bikaba bigaragaza ko umutekano ukomeje kugenda wangirika bikomeye. Ni nuko rero dusoje. Fyonda sabone cyangwa ukore subscribe niba ari ubwa mbere ukurikiye, ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye yagezweho muri politike, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.